amandla bekanikezwe lesikhonyane lithi lezi sifanana nescorpion uma ngabe stingela umuntu uthi sasinikezwa amandla afana nayo nalawo iyodwa nje into efika ibe inkinga lithi lezi mawehla nalo sasinikezwe imandate kuthi ungababulali ubanikeze noma ubenzele ubuhlungu bese kuphuma kibo ukuthi uphila asikufanele kuyobuhlungu esinabo to show ukuthi le instruction buya kuNkulunkulu ithi le instruction ungabulale nokodwa nje uhlazana ngoba kona kusagcinile igama lami usangazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo kusakula ngamasizini uNkulunkulu akunikeza wona bethengi namhlanje sesakhonza labantu ongamelanga sikhonze because isifuna ibani kancane. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bandelihle. Yabona le instruction. Noma ngathi mangiceda ngale instruction emamzima bese ngihlala phansi.